Život na selu često se opisuje kao miran i zdrav, daleko od gradske buke i gužve. On donosi bliskost s prirodom, sporiji tempo života i jače veze među ljudima. Ipak, selo ima i svoje mane, manju dostupnost poslova, škola, zdravstvenih ustanova i zabavnih sadržaja. Upravo zbog tih razlika, život na selu za neke predstavlja ideal, a za druge izazov. U nastavku ćemo govoriti o njegovim glavnim prednostima i manama. Zdravo ljudi i dobrodošli u još jedan video Obitelji na kvadrat. Odlučili smo da danas napravimo jedan video u kojem ćemo govoriti o prednostima i manama života na selu. Pa poslušajte nas. Predstavit ćemo vam 5 prednosti i 5 mana. Konkretno u našem slučaju, pošto smo kupili kuću na selu, maknuli smo se iz grada i želimo vam čisto informativno dati par savjeta, tako da ostanite uz video. Evo, izdvojila bih nekoliko prednosti koje su za nas odigrale jako veliku ulogu. Prvenstveno je to bila cena kuće, jer na selu i generalno u manjim mestima su cene nekretnine bile dosta niže nego u većim gradovima, pogotovo ako smo to upoređivali sa NRV-om gdje smo preživjeli i sada u Bayernu gdje se trenutno nalazimo. Tako da recimo cena je jedan jako veliki faktor koji je za nas bio jako bitan. Što se tiče mana, ja bih rekao prvenstveno da je najveća mana što nam je auto potreban za apsolutno sve. Znači, gdje god želimo ići, treba nam auto. Doduše, u selu ima bus kao linija koja vozi do grada i sve, ali nama zbog posla naprosto ide prekasno, tako da vezani smo za auto. Sljedeća mana koju bi naveli, to je da nemamo u selu nikakvu trgovinu. Znači, opet se ponavljamo, moramo ići u grad da bi obavljali našu kupovinu. Znači, apsolutno kod nas u selu nema nikakvih centara, nema ni malih trgovinica gdje bi mogli nešto kupiti, tako da definitivno to je mana broj 2. Što bi nas opet dovelo do prednosti broj 2, a to je da imamo tu mogućnost da direktno kupujemo od domaćih proizvođača što se tiče mlijeka, jaja, sireva i svega što oni proizvode. Domaćih uzgajivača mesa, mislim, stoke, odnosno mesa, jel tako? Tako da bih to navela kao drugu prednost, što zapravo i nije tako loše, jel? Još jedna od veoma bitnih prednosti života na selu jeste ta što ti na selu imaš taj neki mir, opuštenost, daleko od te gradske vreve, užurbanosti, mnogo saobraćaja, gužve i svega. Ovdje je prosto nekako si stopljen sa prirodom, jel? Čovjek se vraća prirodi, tako da to bih navela isto kao jednu jako bitnu stavku. To je i za decu isto jako bitno, zdravo, tako da bit će uživanja. Što se mane tiče, ja bi naveo, ali ona će doći u budućnosti. Djeca nam nemaju školu ovdje u selu, znači morat će ići u susjedni grad. To je opet jedan nedostatak, znači morat će putovat. Naprosto, škola nam u selu fali, ali dobro, ne može sve biti savršeno. Za manu broj 4 bi naveo, i to je jedna od možda većih mana u selu u našem slučaju, to što nemamo doktora obiteljske medicine, nema ni bolnice, ničeg sličnog ovdje u selu, tako da primorani smo ići u susjedna mjesta ili ti gradove u slučaju bolesti. Pogotovo kod nas je situacija takva da imamo 2 male djece i onda je naprosto uvijek stresno. Nešto desi, jel? Stresno je u tim situacijama, a i nema ni apoteke koja nam naprosto u tim slučajevima isto znači zbog lijekova i svega, nego moramo u susjedna mjesta putovati. Tako je, da, mjesto je malo, pa onda te neke stvari prosto, tih nekih stvari nema, ali zato s druge strane mjesto je malo, mali broj stanovnika, svi se znaju, svi se
druže, ima mnogo organizacija što se sporta tiče, druženja i tako dalje, gdje smo se mi već upoznali sa našim komšijama, gdje su nam prišli, rekli kako su radi da nam pomognu vezano za sve, da se što pre aklimatiziramo. Da se kaže. Da, tako je, da. Nekako, mislim, bili su dosta prijateljski nastrojeni i to nam je onako baš dalo vetar u leđa da idemo dobrim putem. Like za komšije. Tako je, da. Da, to je jedna velika prednost, rekla bih. I još jednu jako veliku prednost bih navela, a to je sigurnost u usporedbi sa velikim gradom gdje smo doskoro živjeli. Rekla bih da je život na selu onako dosta sigurniji. Mislim, čovjek nikad nigdje nije 100% siguran. Da, ali opet nekako mnogo manje mesto, mnogo manje ljudi, više se svi znaju, kao što sam navela u za prošlu prednost. Ali da, to je ta neka sigurnost nekako. Mislim, zbog djece to nam je onako dosta bitno. Tako da, jedna jako velika stavka. Manje mesto, manje nekih opasnosti, jel? To stoji. Što se mana tiče, još jednu koju možemo navesti je to da nema, opet konkretno u našem slučaju, nemamo restoran, nemamo kafić. Ice dealer. Znači ne možemo nigdje u selu otići nešto pojest, familijarno. Da se prošetamo pa usput, jel? Usput da se popije kava, pojede sladoled ili nešto slično. Znači opet se mora ići do grada. Ali kažem, naprosto to je usporedbi sa velikim gradom tako i to ne može se, u našem slučaju ne može se promijeniti, ali eto. Na kraju možemo reći da život na selu ima i svoje prednosti i mane, baš kao i život u gradu. Selo nudi mir, prirodu, zdraviji način života i osjećaj zajedništva koji je danas sve ređi. S druge strane, suočava se sa manjim mogućnostima zapošljavanja, slabijom infrastrukturom i većom udaljenošću od važnih sadržaja. Ipak, izbor između sela i grada zavisi od potreba, navika i životnih prioriteta svakog pojedinca. Dok neki sanjaju gradski ritam i dinamiku, drugi pronalaze sreću u tišini i jednostavnosti sela. Nadamo se da vam je ovaj video pomogao da sami razmislite koje su za vas prednosti i mane. Jer ipak je na kraju najbitnije da li se vi osjećate sretno tamo gdje živite. Ako ti se video svideo, zaprati kanal za još više ovakvog sadržaja.